akaba ku izina rye ritagatifu. Pasika yabaye nziza, turayishimiye. For now the fatal, chill out, relax.阳光洒在身上，温暖又明亮，感觉自己像在飞翔，就就是这样。ikintu twacyuye ni uko twatashye ibintu byose turi kubivuga mu kigo turi kandi tumvemo amaroza dodo do beni beni Chill out, relax， 享受着美好的时光，让烦恼都飞走。Chill out, relax。阳光洒在身上，温暖又明亮，感觉自己像在飞翔，就就是这样，就是这样。Chill out, relax， 享受着美好的时光，让烦恼都飞走。Pasika nziza kuri mwese, Pasika nziza. 生活中有太多的压力，让我们忘记了如何放松。但是 Pasika yabaye nziza, turayishimiye. Itwibutsa kuzuka kwa Yesu, yaratubambiwe ku musaraba, arafaranga arasuka. Ikabitwibutsa rero, ikabitwibutsa yuko yadukijije urupfu rw'icyaha, yadukijije urupfu rw'icyaha. uyu ni njyewe Guys, Pasika nziza, kagenzi uyu munsi murabona ko tumeze neza, njyewe na mwana wanjye. Kurya. Action ni iki wangu? Kuri Pasika byaryo. Abacu bafite udukoryo twinshi cyane. Turi n'udukoryo n'amagezi. So, kunywa amafanta, amayoga. Guys, panashiwe irimo mubimba. Hotel tourism. Babimenyesha cyane bari gusa ntabwo twabivuga ngo tuvuge ni he ntabwo batwishyuye. Hanyuma byari ibyo byagenze neza, tuvuye gusenga ibyishimo byacu bikomoka kuri we, amizero yacu bikomoka kuri we,
Niki utabonye muri kunzambiriza mutagatifu wa Yesu wacu mawe Maria mutagatifu wa Yesu wacu mawe pesa abana bawe sabira abana bawe Maria mubyeyi pesa abana bawe mutagatifu wa Yesu wacu mawe twese abana bawe dusabire twese umukobwa wawe arahamagaye mwitabe mufate ntabwo namufashe ku isi ni nziza kubona twahuye twasohotse tugufasha video turirimbo turi kuri fisite turagiye turaza mu gitondo gusenga komera subira panashi naguhamagara bwa fanta kugenda吹过脸庞，带来一丝凉爽，心情也变得舒畅起来，就是这样。Chill out, relax， 享受。 kurya ngo ntabwo bavuga so habe nawe yahafi harya ntabwo bavuga nawe yahafi kubw'umwami wacu watu bavuga bamaze guhaha kubw'umwami wacu wazutse ugiye kuvuga ngo batuvuge oya wazutse ntabwo kwa cumi n'abiri nabwo tuzongera tubiri n'iki nateka burya turakura chicken turakura ni nani nini kukuna mandi ntabwo ari ari kuvuga ari kuvuga iyi ndi kuvuga wowe ntabwo uri kunyumva iriya umwana ngo mwaretse nkagatomera nuko gutemera nkayimara mukama iki tumaze rero turahaza yabaye nziza turashima Imana yatugejeje iyi saha n'umunota kuba tukiriho ni ku bwayo ntabwo ari kwacu turayishimiye murakoze kubw'ikibwiriza ubwo rero dukomeza tubabwira ngo pasika nziza mukomeze muyenjoyinge kuko natwe turi muyikorere Imana ikomeze ibahe umugisha n'ibintu byose byagenze neza kuri uyu munsi aho twavuye mu misa ubu ngubu tukaba turi hano tubinywera tubirira ubu ngubu tumaze kurya turahaze tunezerewe ibintu kuba tukiriho ni ku mbabazi z'Imana ntabwo ari ku bwacu none tuzukiye kugira ngo adukize urupfu rw'icyaha uyu ni mama wa Fada wabivuze ni da
Nida. uyu igoye ni da. Reda. Iyi ni uyu wenda. ni mama w'abafada, Ubwo hasigaye fa. uyu ni da, hasigaye fo, nawe muzamubona. Fa ni Muzamubona. nibo da. dukesha iryo zina. Fa na da nibo dukesha iryo zina. Uyu ni da, fa nawe tuzamubereka. Ndumva ko fa iri kuza. Urumva ko fada iri kuza. Uyu ni family, abana ni ba family. Ubwo nyine da niba mumubonye, Eleza. fa mumwimajine mumumenye. Papa, mama, eleza. Aka kantu Mwavuga iki bahungu batonya? nta kindi kintu twavuga. Twavuga. Twahaze twakoze iki? Nta bwenge. Ibihaza bihita bibura. Twebwe duhaze. Ibi byombi nta bwenge. Gusa nyine Noheri nziza, umwaka mushya muhire. Harya ni Pasika twari turi. Pasika nziza. N'umwaka mu cyagara. Bitewe n'ubwenge buke nta n'ubwo bazi ibyo turi gusaba. Iyo bamaze kurya, Mutagatifu wa Yesu n'uwacu nawe. Ngo nibyo bazi. ikintu twacyuye ni uko twatashye ibintu byose turi kubivuga mu kigo turi bebe wumve bamagarije ko mu kigo turi turirimba karirimba Kata tumve mama no do do do. Beni beni